Zadovoljni smo rezultatom u Novom Sadu, ali stalno se ponavljam i sada komentarišem utakmicu koja je bila, a već mi je bliža ova što igramo sljedeću i mislim da je ona u suštini najvažnija. Subota i Vojvodina su prošle, sreda je tu, za 2 dana igramo utakmicu sa Proleterom, za nas jako bitnu, protiv ekipe koja posljednjih nekoliko utakmica ima sjajne rezultate, iskusne ekipe, pojačane na kraju prelaznog roka i dolazi nam u jako nezgodnom trenutku jer i sami znate da imamo povređena 3 igrača i 4. je bio Cvetković za utakmicu, imao je stomačni virus, probleme, tako da igrati utakmicu subotu, sredu za nas sa malim fondom igrača i dosta povređenih je izuzetno veliki problem za nas i pitanje je u kakvom ćemo sastavu moći da izađemo u sredu. Čeka nas odmah i brza utakmica nakon toga u nedjelju, tako da imat ćemo dosta muke u stručnom štabu da vidimo koji su nam igrači najspremniji, šta je najbolje za nas da odigramo u sredu i mislim da je svejedno koji igrači budu igrali i u kakvom god budemo sastavu, da naše ambicije ostaju pobedničke, da se ponovo pokažemo u Ivanjici pred našom publikom u jednom dobrom svetlu. Imam obavezu prema njima da svaku utakmicu na domaćem terenu idemo na pobedu uz sav respekt prema ekipi Proletera koja, kažem, da u posljednje vreme beleži jako dobre rezultate.